ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعملهم نوع من الحلوى. يعني هي ممكن تكون مغربيه، ممكن تكون من ملوي. حاجه حلوه هعملها لكم وتشوفوها معايا. بصوا، هي مش محتاجه حاجه غير ايه؟ دقيق وملح بس وميه. الدقيق حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، يعني ممكن يكون 3 كوبايات 4 كوبايات، ممكن يكون كيلو، حسب ما انت تعملي المقدار اللي انت عايزاه. والميه طبعا حسب العجن، يعني حسب دقيق ما ياخد كميه الميه. انا دلوقتي حطيت الدقيق اهو، حطيت عليه ذره ملح، وايه هبتدي ايه احط الميه اهو، ميه دافيه، وايه ونعجن. هو مفيش كميات هنا في اي حاجه، هعجن وارجع لكم تاني. انا عجنت يا حبايبي. هسيب العجينه ترتاح شويه، طبعا ما فيهاش خميره عشان تخمر. بصوا هي كده منظرها اهي، بصوا اهي كده اهو. هسيبها بقى ترتاح نص ساعه بالظبط. بعد نص ساعه هنرجع ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو رجعنا تاني يا حبايبي اهو، بعد النص ساعه اللي هو خدته العجينه ارتاحت فيه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعجنه تاني. انا عجنته كده مره تانية. هسيبه برده نص ساعه، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. رجعنا تاني يا حبايبي بعد نص ساعه تاني من تريح العجينه. شوف بقى هنعمله ايه اهو. طلعها كده كده، فردناها كده اهو. نعمله ايه بقى؟ نقطعوها بقى كده من النص. كده نقطع بقى ايه كور. هي المفروض الكرة تبقى 150 جرام، بس انا مش بوزن بقى، ما بحبش اكور كده. اكور وارجع لكم تاني. اهو انا كورت اهو العجينه حبايبي اهو. دلوقتي مش هنسيبه بقى نص ساعه زي كل مره، لا المره دي هسيبه 10 دقايق بس ترتاح، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه معاها. عدى ال10 دقايق، هنشوف بقى هنعمل ازاي. ادي العجينه اهو ارتاحت شويه. هناخد بقى كده واحده، شويه دقيق. عايزه تكوريها دايره ماشي، عايزه تعمليها بالطول ماشي، زي ما انت عايزه. هي كده. السمك كده. هنجيب بقى قطعه. ادي هي عامله زي رغيف العيش اهو، دايره. بصوا هتعملوا ايه بقى. لو انتوا كنتوا عندكم المكنه اللي هي بتاعه القدوسيه، كانت هتبقى اسهل ليكم كتير. لكن اللي ما عندوش بقى يعمل بالطريقه اللي انا بعمل بيها دي كده. بصوا انا كده ايه عملتها كلها اهي، شرشرتها كلها اهي. هنعمل ايه بقى؟
نجيبوها كده بقى كده كده، نلم بقى كده من هنا ومن هنا، نلم كده كده، وناخدها بقى كده اهي، ونعملها نغطسها في الزيت كده. لو انت بقى احنا عشان صايمين عملناها بالزيت، انت بقى ممكن تحطي في الزيت دوت سمنه، وممكن تحطي معلقتين 3 لبن بودر، هتبقى حلوه قوي برضه بيها كده. خلاص كده، وناخدوها بقى ايه ونشيلوها، ونشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. اهي تبقى بالمنظر ده كده. نرجع ناخد واحده تانية اعملها معاكم برضو. بس هنعمل واحده كمان تاني معاكم. تفرجيها بدي او تفرجيها بدي. هنعملها برضو تاني كده. انا عملتها اهي اهو. هنعملها برضو زي المره اللي فاتت كده، من هنا ومن هنا كده كده. هناخدها برضو نحطها ايه برضو في الزيت كده، نركنها برضو. هعمل بقى الباقي وارجع لكم يا حبايبي اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد كده؟ هنمسكه كده ده وايه، ونفضل نمط فيه كده، نمط فيه على قد ما تقدري، بس من غير ما ايه ينقطع. بعد كده بقى ايه هنلفوه كده، شايفين؟ كده نسيبوه بقى ايه شويه كده، نفتح فيه كده، نسيبوه بقى شويه كده. هوريكم واحده كمان اهي. تمطي كده على قد ما تقدري كده كمان اهي. مطي كده، هي بتتمط طالما هي ارتاحت هتتمط لوحدها كده. بس هي مشكلة النوع من الحلوى دي بيتقطع بسرعة. تروحي لفها بقى كده على ايدك صوابعك، جيبي دي كده هنا تبقى بالمنظر ده كده. نسيبه برضه يرتاح. اوريكم اخر واحده بقى معايا، والباقي انا هعمله كده. طالما في زيت كتير عمره ما هيعجن او يتقطع منك اهو كده. اعمل الباقي بقى وارجع لكم. احنا كده خلصنا كل الحاجه اهي اهو. هنعمله ايه بقى؟ هناخده ده كده نفرده كده
كده، كل واحده كده. بصوا يا حبايبي انا فردتها، هي بقت بالمنظر ده كده. هنبتدي بقى ايه نعملها على في صينيه من فوق، مش هتخش فرن، دي هتتعمل في صينيه من فوق. هنحضر الصينيه ونحطها وتسخن، بعد كده نوريكم نعمل. بصوا يا حبايبي احنا هنبتدي اهو نسويها على النار. طبعا مش هنحط في الصينيه دي زيت خالص لان هي مليانه زيت. هنحط كده واحده واحده كده. مرة واحدة. انا قلت اعملهم في صينية كبيرة مرة واحدة. نقلب بقى ايه شوية كده. لا لسه اهو كده قلبنا كده. اول واحدة احمرت. احنا هنقلب كذا مرة يعني، مش هو ده السوا الصح، لا احنا هنفضل كده نقلب ونرجع تاني. دي لسه شوية عليها. دي مش محتاجتش غير الدقيق وشوية ملح وخلاص على كده. خلاص كده. بص اهو السوا كله اهو. احنا مش نسيبوه كده واول ما يحمر الناحيه بتاعته نحطوه على فوق، لا ده انت كل شويه لازم تقلبي، لان السوا بيخش جوه العجين من جوه، لازم تقلبي كل شويه. اسويها بقى وارجع لكم تاني. بس يا حبايبي الفطاير بقت كده اهي. بصوا ممكن تحشيها بقى سكر، تحشيها عسل، تحشيها شوكولاته، انت عايزه تحشيها. بصوا